ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ada ka di amadlaw mo kan ni Marituyang. Adda, Maray. Anya day ta amadlaw mo kan kuana. Ibagampay nga umuna at timadmadlaw mo. Si kahapay ati umuna amang ibaga. Ay na may mayat no si kati umuna, Marikwanang. Madlaw ko, abumakbakat tilangana. Day tamat katimadmadlaw ko kenkwana. Agpadpada ta? Katwan, Maray. Agpadpada ta. Kastamot laang tinadlaw ko kan ni Marituyang. Ada masabat ta abakit? Unang gail, nakasusun iti labba. Sino nga taday ta abakit? Mabigbig mau? Bigbig nga rod no asinaw. Kaslam amok asaan? Ha? Mabigbig ko no asino dahi ta. Ha? Ay, mabigbig mo? Asino nga'y? Kapitan! Oh. Si kagayam dahi ta Marituyang. Di ka nabigbigan. Maglagit din ta nabigbig ka na natuyang. Saan na kun amabigbig ni Kapitan? Ay, bimakit ka betay. Apay nga'y? Agan anukan? Ay, kapapanunot ko, Kapitan. Nagadunga main ti pampanunutaw. Nagkita kayo ka ni Kumarim Atuyang, banang? Kanayon kami mo't ngagkit-kita. Apay aya? Nadlaw mo abimakit? Ay, nadlaw mo mo't gayam day ta. Ay, kasta mo't tinadlaw mi ka ni Marikwanang. Ay, nukas ta. Agpapada tayo iti nadlaw. Imado nga min ti kurut-rut iti rupa na. Kapapanunot na kano. No anya launay at ipampanunot na. Wingarod. Anya launay nga tati pampanunutan ni Marituyang. Paribadong, nakasukat ka, Mike? Wen Maray, mapanak man makipyasta dita ilay. Ay, wun. Fiesta dagayam ita dita ilay. Nasaya at mo't tapno makapasyar ni Marituyang. Sana sumurot ni Tuyang ko, Maray. Saan mo nga isurot? Way, ginuang kaw, ti isurot kaw. Imbag pa'y jaynuang mo, tama isurot mong agpasyar. Ang nituyang mo, di mo pa'y maisurot. Yak kayat nga isurot, Maray. Nagaduntuman na reklamo na. Nasaysayat langan nuwag batay. Hay, nagtarahaki ka mo ito na mapanidya bangkag mau, tataba daw. Nagkunaking ka mapanak iji bangkag. Kat ukudamot di tanwang mau. Mapanak iji ilay. Kadwak na ito'y nuwang kaw. Ha? Ay, kunak man no mapangkay di bangkag mau. Ada ka di pagluganan to'y nuwang kaw, kuarag. Awan, kan sana ka ba ilan ti tricycle ko nga ilugan tinuang. Uray italitan Ay, uray pa Marakrak lang aro din ti tricycle kaw. Ilugan mo pa ilang ta nagdakilan wang mau. Mangkita lang aruday, miti sa balya pang ilugan Imbag ano ni nanatuyang tamayatak nga ilugan. Angam no day tanwang mau. No pwede, senyor. Ay, nakitam ni Badungkaw ang naglugan iti tricycle, Maray. Wen Maray, sinaklot na mataynuang na. Ay, kunak asumurotak ngagpailay, takayat kumati makipiesta. Ngam di nakayat nga isurot, Maray. Ay, unay matanday jay abadong mo. Ay, nagadulang arudan ti pampanunutak. Apay aya, Maray. Anya nga minti pampanunutam. Ay na, Maray, ado. Ay kat mangibaga ka Pampanunutak no anya ti sidaan mainton madamdama. Para day talaan. Adda pa'y, Maray. Anya pa'y, Maray. Pampanunutak no anya ti sidaan mainton bigat. Inton kabigatan namanan. Day talaang ti pampanunutam. Ay namare, saan mo alalaengen? Tanagrigat tag panunot iti sidaan. Maray,
Saan ka unay nga agpanunot? Napartak ka abumaket, no kasta. Ay, jakmet nga ron maliklikan, Maray. Relax ka kadilaag. Ay na, jak makapag-relax. Ay, jak makarelax, Maray. Kita mandagita linya ti kurat-rat di tamuging mau. Madlawan ay Maray, dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Nagdadakkel dan. Idey, sa nga polo dalaeng, ita 30 dan. Sapay nagpupuskol nay. Ay, kasta ay Maray. Wan, iso aliklikam ti agpanunaw. Waraw, adda ka di pasahiros, Mau. Ay, awan nga raod na natuyang. Iso mo lagayam anak katugaw ka laeng di taparadaan niyaw. Pagururayan iti pasahiros Ay, kabayatan nga awan pasahiros, Mau. Bilang man numano dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Mabilang ko ket dagita ket no nagadaw. Kuna ngamin ni Marikwana nga imadudan. Mabitlang tabilangay. Ay, sige man. 1, 2, 3, 100. Anya 100. Isumati bilang na dagita kurat-rat iti muging mau. Ay, nagadaon. 1, 2, 3 laeng tinangag ko abilang mo. Idi kon kelat ang nagbalin a 100. Iswa talaga ti bilang da. Ma-estimate kaw. Karaman ng dagita babasait. Bakit atalagan. Nagadon ti kurat-rat to'y rupak. Kurat-rat pa'y langit imuging mo aday tabinilang kaw. Jak pa'y inraman day takasla rice tirisays nga ay bagmaw. Ha? Lakay kansamat tananggail. Ha? Nagkuna? Dan makit-kita ka kurat-rat di tarupam. Ada aya? Yay. No agungot ka. Agparang dagiti kurat-rat mau. Iso nga ron alik-liklikak ti agungat. No agkusilap ka. Addang agparangda. Enteng, adda kamat gayam anak katugaw dito ruar. Apay manen aya? Ingka sumakdo. Agsakdo ka now. Pagsakdun nakmanan. Nita, agungat kakit din, ama ibaon. Uy, saan ka nga agungungot ang kail? Tapnosan nga parang dagita kurat-rat di tarupam. Bayam, talumakay tilangana no agungat-ungat. Umisam ka ang kail. Tapnosan nga parang dagita kurat-rat di tarupam. Nga nga, tinluto masidain. Tuyan. Kasangsangpet mo lang, day tati umuna adamagaw. Di ka man lang nakaluto mo tiniti na imas sa masida. Awan nga ron igatan kaw. Ay kat mangipamuspusan ka mo na. Na, isopay kit din day tapang panunutag. Ibagbaga pa yun dagiti kukumarek abumak-bakuton tilanga. Kit pod no, may tabuma, bakit kan? Dinakpay mo may surot ang mapanagpasyar. Kahit pagimunam manay, jenuang, tayo sutikad-kadwang ang mapanagpaspasyar. Jay salaangan nuang mo ti partin ta asidaon. Ay, saan mo ta? Dahil ta, tisan mo nga ramiday. Jak ipalubos ang mapasamak na ida. Pulos, asaan? Saan ka ngamin apanunot, Maray? Tapno saan nga umado dagiti kurat-rat iti rupam? Wan, Maray, agyaman ak iti dayta abalakan mo. Kitaam ni Maribanang. Apay ni Maribanang. Kitaam ngamin Anya ti makit-kitam iti rupak, Maray. Madlaw mo kade, nga awan pa'y kurat-rat iti rupa na, Marituyang. Awan aya. Awan ngagpaisaw. Na, apay Maray, anya nga iti pagdirdiram usmaw, tawan kurat-tarupam. Jakto pa'y agderderam os. Oh, saan nga agdirdiram os, ngam awan kurat-rat iti rupa na. Oh, bilib kan, Marituyang. Anya nga iti sikreto Maray. Awan ti sekreto. Ibagam nga minan ka ni Marituyang di sikreto, Maray. Malaksed asanak ngagderderam os. Jakpay agpampanunot unay. Oh, nangagmaw, Marituyang. Dayta ti sikreto Maribanang. Wen, Maray. Dagita pampanunutem asida.
Ay, jak pampanunutan dagita. Imbag man, no saan nga agreklamo ni Kapitan? Agsangput metlat ta dagiti si daan ija balay. Nagswerte kayon kin ni Kapitan no kasta. Ay, addalat ta lumabas a manok ija paraangan. Tiliwan to metan ni Kwarog. Di, addan si daan may. Ha? Denggam ni Maribanang. Ay na, nagmayat nga ron ti istoryana. Numagmag naak, pagamwan, taadda makitak abo nga ti papaya iti igid ti kalsada. Ay, gaw ataklatan, kat ison ti si daan may. Anya ti makunam, Marituyang. Ay, padasag tumambaday tanga ibagbagam Maribanang. Ay, katuan tapno saan kauna yan nga agpampanunot iti si daan nyaw. At dapay nga taaya namnama amaik ka. Wano maksayan dagito'y kurat-rat dito'y muging ka ba daw? Bayam ka di nga umaduda. Para paapon pa lang may tamaksayan da kita. Di naktumo ngamin tultulungan. Kat iso abumakbakit tilangak. Anya saan? Tultulungan ka mo da. Mapan ka agpasyar asiksika. Way, kadwak ginwang kao. Di ka pa'y mangyawid iti si daun ta. Ay kat si kamot ti makamu iti daytan Saan na siya? Kahit anyalangan nga'y taramidam. Ay kit mga na. Si kalang tirumbang amang panunot kada kita. Saan na siya? Nagadulang arudan ti kurtrat dito'y muging kaw. Gapo iti kapapanunaw. Ay kit problema am daytan Sa dino ti papa na, Mare? Di talaang maray. Saan ka kadi amakiin ni istorya kada kami ka ni Mari Kwanag? Ay, saan pa ilaang maray? Ay, mapahanak ita, iti tersena ni Mari Kwanag. Anyang iti aramidam ijay maray. Inak makiistorya ken Kwana. Ay, jak pa ilang masangot ti makiistorya maray. Sige, mapan ka nga rudan iti papanam. Anusak ti pudot ti panawan maray. Addamet payong mo, Marituyang. Agpayong ka Apay ngay nga saan nga umay makiistorya ni Marituyang. Adda kanu papanan na. Maluman, Maray. Mano nga oras ta nagistorya? 5 nga oras. Dayjayan ni Marituyang. Ay wan, isumot day tamagmag na. Kasla na dagsan jay awit na adakkel asupot. Anya ngay nga ti kargaday ta asupot. Awan mo ti awit na asupot itay nakitak. Dandani di na maawitan, Maray. Bayam, Maray. Taibagak kan ni Kwarog, tatulungan na. Ayan na ngay ngamin ni Kabadong at tumulong kan Kwana. Anya day tawit mauna na tuyang. Kasla na dagsain. Ay, Tulungan kan. wan man nga rod Kwarog. Tulungan nakman laang. Nanay. Kaslag kukutimot dagita adda dita subaw. Bagkatimlat ta kaday. Kasla sumipit, Mike. Pinidpidot kumit adita igid ti kalsada. Agrunda kayo, Kwarog. Tila malaglagip mo may tangkay. Ado nga ron ti agrek-reklamaw mapukpukawan da iti taraken da at chicken. Masapol ti agrunda? Wala! Angkal, ninanatuyang dita lumabas Kat adda man igam na nagdakkel asupa. Ay, ingkatulungan. Simot dayta ako, Marik. Sige, natulungan ta damagay. No sa dino ti pangalalaan na iti awid na. Ay na, imbag man tayo masidag ka, Kwarog. Ay, nagdagsan man nito'y awit ka. Ay, tulungan nakman. Tulungan ka amang yawid iti dayta awid mao. Ang ipudnumpay no sa dino ti pangalalam iti dayta sumipet ngayaw awid mao. Ay, dayto'y manok ti kunam. Una, taado ka nun ti mapukpukawan iti manaw. Madaldalapos ko adita kalsada. Umasidagdamag kanyak, jaki di pidutan na. Isumot lagayam nga agpukaw dagiti manok ti kabaranggayan. Aday akin manok ka dagitaw. Kunak ano awan, iso atil tiliw lata.
kapitan. Ay, saus. Sigurado apayaban na kanya Uncle ko di barangay haul. Bayam, ibaon kunto ni Badungkaw. Apay ngay, asyak ti mapan sumangaw kin ni kapitan. Oo, naimaday tangaramid ni Tuyang, kumpare. Mababainak. Anya ang mababain ka, kat kayat muntupay nga agsitsida iti manok. Ay, ni Tuyang ko ati yung tampare, sana siya. Ay no kumangaminta si kati agdiskitar iti sida inyaw. Tapno saan ang mapanlatan agtiliw ni Marituyang iti di natarakan. Uwan paray, amok taon intun sumaranaw. Di na kunungtan, tanay. Lakayan na kun paray. Kababain. Laklakayan kan. Ang di mo amot agpanunot no anya tinasayaan. Bayan paray, tatulunga kun ni Tuyang kaw. San na kun ngaungtan kunak manay, tanay. Kababain. Si kakadiday ta, Marituyang. Wan, siyak daytoy marikwanang. Apay, di na kon mabigbay. Maribanang, anya ti makunam. Ay na, imubing tilangam Marituyang. Kasanaw, sana kon nga agpampanunot iti si daon may kinibadungkaw, taison ti mangisang sangpot. Ay kat nagsayaaton nga inukasta. Ay, kasta tinasaya at nga asawa. Saan na aparigatan ti asawa na nga agpanunot? Wan, Maribanang, naragsakak itan. Ay, aguray ka man, Marituyang. Apay, Maray. Awan mutan dagiti kurotrat di tamuging mau. Ha? Ayun, Maray. Napintasak itan. Ay, kabaranggayan. Agmula tayo itinatang. Kan agtaraken tayo iti dingwan. Tapno di tayo ma-stress, ngagpanunot iti sidaan tayo. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.